Story telah London Network Daily Post. Somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. Menta perlakuan HP ke kubur. Kot senator Amerika ban penyap klub yu presiden ke Rusia. Tong ini skap. Haga jingkran bala pelengo senator Amerika Lindsey Graham kot ban penyap klub yu presiden Vladimir Putin ke Rusia. Haga televis interview Graham wong mano-mano Rusia day ban lam lenti ban penyap klub yu Putin. Ka video ka sapriang hadin katu kani bo Graham ukan tho ya kani hapeng ka interview jung sya ka Fox News. Lindsey Graham senator Amerika wong kumno ban penkot ya kani mano-mano Rusia day ban lam lenti. Dan dakat ni em Rusia mano-mano na Rusia day ban penyap yu ni ubrio. Ong Lindsey Graham. Uong bakan day ka jingle jong ka jing sakri ya ka Rusia. Bat ya ka perthai lada mano-mano ken penyap klub yu Putin. Upan biang ikan ka jingkhot hadin ha Twitter wong ba. Tang kinong Rusia kila penduk pendam ya kani gejing Ambasador Rusia sa Amerika Anatoly Atonov utakran ya gejing kran Graham Anatoly Atonov ong ya gejing kento Graham kapomla pan pediang bat gejing le jubor Anatoly Atonov ong kapomla pan long ban nget yo senator jonggari uba kenti ya gejing koridor ke buram ka akor kum nongelam pakongsan ya baro ubriu unut ban khot ya kakam leno kum kalenti ban job ya gejing temu ke Washington ha ka lempung jong ko perthai Ong Anatoly Atonov Graham dangshan upenitu ya gejing penrembas kem yau presiden ke Rusia bai hertma ya ke Ukraine ukono yu Putin badi spy jong ka jingle ya ka war crime bat ka crime persya ya ke jaj benrio Hubli Shibun Story telah London Network Daily Post.